So God has a good plan for you. Reverend Canon Agacencwire urukure y'Obwegyese mu diocese ya Ankole niwe yayebembera umukoro gwo kushabira abejigana mukaga abariyo nibashoma ibyaha muhero kushitamira ebibuzo byabo ebya primary living examinations. And educate our descendant candidates who are going to start their final exams, that God, the source of knowledge and wisdom, may empower and lead them to success. Yesu rabna mwena ushoroko kumi na kumwe nukijera hangana gambe kigambo ki nagira ati nimanyere kubateka tekera ebyo bulungi bitari byaki kugira ngo mbate mamasiko ahagenerwa ho bwanyuma gaba witwa simu. Ogona yaashaba abazire kongera kushabira abana babo hamwe no kubahumuriza ombwiro ubwo bwasigarayo gukora ebigezo byabo. Abazire kikwenda kubashaba no kureba mwetekateka yarahanga magikiriza kandi ngenda kubasima mwina kiwatizi abana banyuruhanga batekateka abana baza kuba bavaze chancellor ba university n'izindi abana benda kuba ba minister abana benda kuba permanent secretaries na ba commissioners abakora hanga yatugamureki nimanye kikubatekateka ebyo bulungi bitari bwo bubi. Abeegi b'ekibiina kya mushanju nibija kukora ebigezo byabo by'akamalirizo aha biro mukaaga hamwe n'ebiro mushanju by'okwezi kwa 11 omwaka ogu. Abaana bitu batugirire emicwe mirungi nsiima abashomesa ababashomise nsiima n'abaziire ababase kukora buri kimwe kyona kuhereza fiizi kugura ebitabo buri omwe na staff members boona abateeki boona ababase kutwasa omurimo hati nindeeba twahika muheru kandi nteekateeka kusa kuhendera gye. Omugani makuru abeegi ba senior ya mukaaga barikwetebekanisiza kushitamira ebibuuzo byabo bya Uganda Advanced Certificate of Education bashabwa obutagira bwoba baba nibakora ebibuuzo ebi. Okushaba okwakorwa hari itendero secondary school omurishema aha mukoro gw'okuhaya ruhanga abeegi aba. Ekikungaazira ni something teaching. No kugira ngo waje abantu bari wera neno rwime bongo mwabameta madamu Shua noni shobameta madamu Mazima waje abantu tuvoti omuryango y'okwihamu oratwerere kuza kureba abantu bazima ya Shua yaziraki. Are you competent with the spirit that you are going to write? Give me number that, but I want to spare for me. Nebuchadnezzar, I want to say. Abeegi ho nabashabwa okukoresa kiiraka kasigarayo kushoma hamwe n'okuganiira aha batarikumanya omu kiiraka. You go to kitchen alone, you do the computer alone, you go to class alone, you do this alone. You need someone. That's why we are encouraged to read and study in groups. Do we have that one? Yes. Abeegi abakuhika 102 baahasirirwa baashabirwa kwetebekanisiza okukora ebigezo byabo by'akamalirizo ebikutandika ebiro 8 by'okwikumi kandi erizooba niryo rimwe nsiima Mukama abo kugira ngo abeegi bingi abiita aba senior ya kana boona baaheza gye ebigezo byabo baataaha twasigaza abeegi 36 bonka bokukora orunyankore rukiga nabo musande emwe nibaba bahereze nibataaha mwene ekyo kyona ntukisiimira Mukama kandi abaziire ntubashaba ngo abaana obu baija omuka mubakwatege mubatabikiriza kusiiba nibazerera mubahereze ekintu ky'okukora egi emyezi 3 ei bakuza kumara omuka bagire ekintu ky'omugasho ekibayegasira ahabwokuba niyo karikuramu ebeegyise ebintu bingi kandi ebitukwenda ngu bateeke omu nkora obu baija omuka omu kihumuro ekyo. Abeegi ba senior ya mukaaga nibija kutandika kubuuzuka aha biro 8 by'okwezi kwa 11 omwaka ogu kandi baryaheza ebigezo byabo aha biro 6 by'okwezi kwa 12 omwaka ogu. Aha bwa TV West ndi Era Akiza na Senyomo Gideon.